Današnji gledatelji, evo nas u 6. Minecraft Skywalk epizodi. Iako eto ne vjerujem da ćemo baš moći opstati beskonačno vrvi, jer zapravo to nemamo. Ne znam, vidjet ćemo. Da vidimo. Zemlje neće trebati. Neće? Neće. Bravo. Vidjet ćemo, vidite, puno smo, imamo to sve. Ajde, ostavit ćemo pan drveta, ne trebamo. Kada ćemo dosta veliku kuću. Ima. Nemamo boljeg. Sredstva nekakvog kamena. A dobro. Vidite, imamo nevjerojatno veliko. Rastaviti dasku. Sa drvetom ćemo opstati. Svega. Ovako smo mnogo proširili. Pala je jamka. Znači me pojesti. Kostora i creeper. Da imam kocku uleda. Je malo detalj. Izvor vode mogu bi raditi farme, lubenice, ne svega, nemamo vode. Ćemo vidjeti možda neke načine. Poslije idemo sada. Pošto to još nije potrebno dok i drži. Koliko imamo drveća. Okay. Drveća mnogo. I daski. Dobar da nije kostora je da imam luk. Dobro da bi ovo pravi posao. Mislim da kuću. Da imamo ovdje mnogo. I onda ćemo uzeti drvena vrata. Stavit ćemo dosta je ovo. Sviće soja. To je dobro. Uvijek dobro, pozitivno. Gdje ću mi moći? Imam ja jednu ideju. Imamo kamer slučajno. Ovdje. Za tebi ideja će biti fana. Sad ćemo mi napraviti nešto. Samo opravljamo već toga. Evo to ovako.
nastavljam. Samo malo. Ne. Nije bitno. Napravit ćemo dovoljno kao točić. Onda samo možemo razbrati. Da. Pola pločanja. Napravit ćemo da se smradi krug. Dobro, ovo je dovoljno. Ovdje također kuća će biti da napuna. Da vidimo. Treba je do toga točića napraviti. Počnemo ovdje dosta veliko.
ili ćemo zanimljivo, jao, skoro smo otišli. Pa smo radili, napraćemo ga do zavoda otoka. Ovo sam izrasla prava prašuma. Istina je praćena. Mnogo trebate ovaj otok će biti mnogo veći. Neće samo imati kuće, ovdje će biti signal. Svega na stvar, tamo ćemo prošivati najviše zbog te farme, drveta, oviće. Sam vedno se zaražim osnovno. Šit. Ovo nije dobro. Ovo je sigurno nije dobro. Ne gori. Samo je da ne, glavo prokleta, ne! Ovo nije dobro. Ne palite šume. Kazna. Hoćem da platim kaznu, ja. A nije fi. Gas, treba. Nemoj, to mi je treba preko potrebno. Što godiš? Ne! Na moja kamena. 3 kamena za sjekiru, to nećeš raditi drvene sjekire. Dobro, mi idu. Gdje god? Negdje iza mojih leđa. Da. Nemoj. Poništavaš mi epizode. Već mogu napraviti cijeli YouTube. Dobro, nije. Ajmo znam kako ti. Kako se salavi ovdje, ne? I polako. Šta boba? Štapovi. Tako.
ću prebaciti staklo. Da, imamo. Tako. Tekstura ovaj krat ima različite mjesta. Mislim da samo jedan djelet. A tako će sada mislim da će biti puta. Napraviš mu gdje golemi otok. Materijala zato imamo gotovo svake minute 2 nastavila. Jednog kreveta pa 7 trupaca. Ovaj prvi kosti. Polako izavršavamo. A ovo je tako. Ovo je zadnji red. No, mislim da će biti raditi oko drva. Možda čak i nestane malo tako. Kosturi. Ne vidim da mogu pucati s ove. Dalje. Ništa, to bi bilo to za ovu epizodu. Lajkajte nas svi. Subscribe. Doviđenja.